Sila na finga Sila te. Enfin, maman, il y a un problème. Hein. Et ça, nous sommes aux travailler là-bas, tu n'as pas groupe. Bon, on va gérer, bah, moi, 100% ici, matin. Non. Pesa batu bon, pesa bango pesa si a vivre na capacité wana ya kokende ko visiter mboka mo habiter na kele pe na ta la place mo boy, c'est normal. C'est normal. Et ça que yo kanga bana batu ba comme le quoi ba moi ba bibwele na yo moko kena ba Dubai yo sala ba place na yo kena ba place partout mais bango bana droit yo déplacer te atanga na super na ngoti. Atako tu maman na papa na la France et si mato ko zanga te. Voilà. Toi tu maman Sila bonsoir. Maman. Ngana asi zaka misho ye mo mta asaka ba enregistrer moi wana. Obi? Allô, loba ko maman, loba to kena o kata live. Ah pardon maman. Loba lobi